आकाशवाणी इम्फाल मोरांग थीबेबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन नांगासी तोंगान बा स्कीम तरु हौदोखरे इम्फाल वेस्ट जिला की कादांगवन पार्ट 2 दा खुलंगाकपा मियोय अमा ngasi ayu anganbada koki khulai paibani chingnabasingna nomai kapsilakpadagi laikhidre Churachandpur जिला दगी सिक्योरिटी फोर्स ना बॉम्ब यावना खुछु खलाई क्यामरम फागत पंगामखरे अमसुंग हाउसिंग अमदि अर्बन अफेयर्स मंत्री हरदीप सिंह पुरी ना हाइरी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम ना भारत पुंबगी ओइना स्ट्रीट वेंडर लाख 53 हेनबदा कानबा पीखरे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना ngasi tongan ba skim taru hongdokre anubu sahi lakpagi manipur miyam da yafa paujel pibaga loinana skim taru hasi mukhyamantri secretary ta ngasi ayu pangthokpa thorom amada laukthokibani mukhyamantri na ngasi hongdokhiba skim sing adugi manungda raija sigi sanaroi singi dama akhanaba skim ani yauri skim ani adudi raija sigi khongang khuding makta sanabung amamam thamba one village one playground asiga loinana chief minister sports persons livelihood guarantee scheme mukhyamantri na हाई राज्य असिगी सानारोइसिंगना मालेंगी थाकता लमदम असिगी मिचंग मिंगचट कया पुरखिबा अदुबु मसक खंगबगा लोइनाना मखाताना सानारोइ कया लेपतना पुथोकनबगी वाखललोंदा थौरांग असि पाइखतपनि राज्य असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम असिगी मातांगदा मुख्यमंत्रीना हाई केंद्र सरकार की मियंग मखादा अहेनबा मियंग चंगदुना राज्य असिदा शांति हंजिनबा कन्न होनरी सिक्योरिटी फोर्स कांगबुनसु मफम कयादा तिहुंबगी थबक लेपतना चथरी राज्य असिदा मपुंग फाना शांति हंजिलकनबा होनबदा मियाना मतेंग पांगबि हाइनाजु मुख्यमंत्रीना अपील तौरी इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चन्ना लेबा कादांगमन पार्ट 2 चिंगयादा खुलंगाक्तुना लेबा मयांग लांजिंगदगी मियोय अमा ngasi ayu anganbada kuki khulai paibani chingnabasingna ngamai kapsilakpadagi laikhidre थौदोक अदु ngasi ayu pung 3:30 ताबदा थोखिबनी हाउजिंग मियोय अदुगी असिबा हकचांग जेनमिस के मोक्ता थमली फम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स की कांगबु चांगसिनदुना मखाताना थोअनिंगदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा मिकुप नाहुमसिंगना लाइखरे हाइरी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल कसिंग कांगपोपी बिष्णुपुर अमसुंग चुचांपुर जिला की मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स नथि बोंबगी थबक चथखरे मदुदा चुचांपुर जिला दगी 38 mm MSL अमा सिंगल बैरल नोमई मरी इम्प्रोवाइज मोटर मरी रबर बुलेट कुनमरी यावना नोमई मरु यावबा बॉक्स अमा 36 ICE हैंड ग्रेनेड अमा इम्प्रोवाइज मोटर बॉम्ब अनि रेडियो सेट स्मोक गैस सेल मैगजीन यावबा 9mm पिस्टल अनि यावना तोंगान बखचु खुलाई कयामरुम फागतपा ngamle हाइना मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम ना थोपा चेरोल अमना हाइरी पुलिस की चेरोल अदुना हाई नेशनल हाईवे 53 इम्फाल जिरीबाम लंबिदा पोची पुबा गाड़ी चनी 59 अमदी नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबिदा पोची पुबा गाड़ी चनी 12 अकनबा सिक्योरिटी की सेक्शन थौरांग लोइनाना इम्फाल लोमदा लाखरे आसाम राइफल्स न सिंधुना वाइखोंगी पांगल ताबी 0 पॉइंट की मैरा पाइबी सिंह खोनांग अनि कारक की लोकल यूथ क्लब लमलोंग बाजार के दुकान फंबा मियोय सिंह अमदे मणिपुर यूनिवर्सिटी की माइरोय सिंह उनदुना साको थौरांगी मतंग खनखरे एडिशनल एसपी सामिर यावना पुखरंबंगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह चिंगमैरोंग की मियोय सिंह आराप्ती कोनुमा अमदे संमाइजिंग की पुंजा सिंगसु आसाम राइफल्स को उनखरे आमरोमदा इसुंगकोन सोंगदो गोथाल पी गेलजांग फाउजांग बेरीजिंग सोंगेल हेंकेन खौकाल सी जेलेन सायुम जेलपुंग तीचानान कुलतुक कांगपाट खुनौ अमसुंग मकान की विलेज चिपसिंगसु आसाम राइफल्स को उनदना चाखत थौरांगी मतंगदा वाफम कया खनखि लोइनाना पोई विलेज नुंग्रेन तेलखुलेन हाइबुंग वाइनोम आइमोल अमदी कारोंग खुलगी लेरिबा यूथ प्रेसिडेंट सिंगसु उनखि चुचांपुर जिला की एस्क्वाडलैंड विलेज द हांगलिब रिलीफ कैंप ता अनोबो सहिना लाकपगा मरी लेना आसाम राइफल्स ना रिलीफ मटेरियल सिंचु यंथोखे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC ना कोन मफम सिंह द लेरिबा युमथोंग सिंह इंस्टीट्यूशन अमसुंग कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट खुदिंग मंगना फताउदी खोमतोपगी डोर टू डोर कलेक्शन असिदा सुंसोई सोइदना रजिस्टर तौगदबनि हाइना IMC की म्युनिसिपल कमिश्नर थोकपा चेरोल अमना हाइरी चेरोल असिना हाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ना लौरकपा वारेक की मतुंग इना IMC की मफम सिंह द लेरिबा युमथोंग खुदिंगमक तोंगान बा इंस्टीट्यूट खुदिंगमक अमदी दुकान फमली
banachingba commercial establishment singna IMC da solid waste khomdokpagi door to door collection ase sungchoi choidna register tawgadabani wafam sing asi indaba tarabadi akanba thabak lakhatkani haina su chetolosina makha tari Thawbal Zilla ki tenta haibung da leba Guru Ibungo Sharma Sangit Bidalai linkatba ki Omchuba Foundation de Thoram tenta haibung bamon pandap ta pangtokre Thoram adu da Bidalai asigi lai kitaba Guru singi mafam da lai su katuna ikai khumnaba utkiba loina na mairoi singna wari libagi thoram su pangtokhe Bisnupur Zilla ki District Forest Officer amasung Assistant Conservator of Forest ki mieng makhada nomagi oiba anti-poaching drive amanga si pangthokre Divisional Forest Officer Bisnupur Green Brigade Manipur Global Science Club Khoijuman Green Universal Foundation amasung isok apunba club ka kusamnatuna drive adu isok makha lekai da leiba jawa lamjaw amasung Loktak Pat ki akoib da leiba mafam jingda pangthokhe Tabi ba pawcha kasbani Imphal dagini Housing amadi Urban Affairs Mantri Hardip Singh Puri na hairi Pradhan Mantri Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi Scheme na Bharat Pumbagi oina Street Vendor la yang kai taret hen bada kanaba pikre beneficiary sing asigi manung da sa da ni phomanga di nupi na oiri wafam ase mantri na ngarang ni delegi Jawaharlal Nehru Stadium the National Association of Street Vendors of India na sinduna pangthoki ba National Street Food Festival hokdokpagi thoram da pongdokhi bani Shri Hardip na makha tan high scheme asigi makha da loan sanction tokhiba asi lupa lakh 63,000 sukre duga lupa koti 10,000 subna yankai nipan gi senpham chu scheme asigi makha da kaithakre hairi Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi Uttar Pradesh ta chatlagani mahake khongchat aduda Ajodhya gi tongan ba chaukhat thaurangi project lupa koti 13,000 henbagi ngasi hokdokani Pradhan Mantri na Ajodhya gi nauna lupa koti 1,000 yankai hena sangna sengkatpa Maharishi Valmiki International Airport su sanghagani tungda Vande Bharat amadi Amrit Bharat Special Train sulam thagani amadi tongan ba project kaya paikhatnaba jata hungani Pradhan Mantri ki ngasi khongchat aduda airport tagina railway station phawba ro cho pangthokani masigi dama akanba security gi section thaurang lokhatle project sing adugi manungda Ajodhya amasung akoiba mafam sing sengkot sagatnaba lupa koti 13,000 amadi Uttar Pradesh ki ati project punna lupa koti 3,400 ki project sing yauri Loinana Sengkolaba Ajodhya gi lambi mari Rampad Bhaktipad Dharampad amadi Shri Ram Janmabhoomi Patchu sanghagani Pradhan Mantri na Ajodhya gi lupa koti 2,200 marpu hena sangna saba Greenfield Township sanabi jata su hungani Pradhan Mantri na ngasi Tamil Nadu da Vande Bharat Train taruk video conferencing gi khothang da lam thagani train taruk adugi manungda anidi Southern Railway gi makha da legani train taruk asigi manungda yauriba Coimbatore Bengaluru Vande Bharat Train asina Bengaluru Coimbatore sector gi oina khwaidagi yangba train service oiragani anoba Vande Bharat Train asina mahiroi sing IT professional sing amadi business class ki lam koiba singda kanaba kaya pigadori Med Department Hairi Punjab Haryana Chandigarh Delhi Uttar Pradesh amadi Uttarakhand yauna Bharat ki awang thangba sarukta leichil ka henna thare pawsina makha tan hai Rajasthan Jammu amasung Kashmir amadi Himachal Pradesh ki kha thangba sarukta chu leichil ka henna thare hairi Med Department Hai Punjab Haryana Chandigarh amadi Uttar Pradesh ta ingbagi sang asi ngasi phaw ingkhigani lakadoriba numit marini asida ingbagi sang asi Celsius degree 3 phaw oigani haina su palli amaramda Delhi da nungset sengdabagi awaba adumak mayoknari aroibada maruiba paw Mukhyamantri Nongthongbam Birena ngasi tongan beskim taruk hawdokre Imphal West Jilla gi Kadangwan Part 2 da khulnga khomyoi ama ngasi ayo anbada kuki khulai paibani chingna basingna nomai kapsilakpadagi leikhidre Churachandpur Jilla dagi security force na bom yauna khusu khulai kyam phagat pangamkre amasung housing amadi Urban Affairs Mantri Hardip Singh Puri na hairi Pradhan Mantri Street Vendor Atma Nirbhar Nidhi Scheme na Bharat Pumbagi oina Street Vendor 1,000 henbada kanaba pikre pawri jare